Tutigaritie thiku ithatu tu mbitika cia mwaka uyu cia Commonwealth ihurwo mwaki tukamurika ihenya ria mita 1500 kuria bururi ugatungatirwo ni atengeri Elijah Manangoi uria ni njorua ya thi ihenya-ini riri njorua ya ihenya riri muthuguko-ini wa Diamond League Cheriyuot oro undu umwe na Kumari Taki uria ni njorua ya ihenya riri mahenya-ini ma mbeu njithi. Akenya marina mwihoko wa kumatha ngoga ciothe thiini wa ikereka ria mwaka uyu ung'ethaniri munene ukirigirirwo gukorwo gatagati ka mutengeri Elijah Manangoi oro undu umwe na Cheriyuot uria ugukorwo akinyita itemi mbitika-ini ici rita ria mbere eri aya mari rungu rwa kocha Bernard Ouma. Me and Timothy we don't have anything in rivalry, you see. We are just like brothers. Tulijikuta tu we are running 1500 meters together, and also he like teamwork the way I do, and I think I'm happy to work with him as a racer because he's a good racer too. So I'm happy about him in general. Kerekeni ria mwaka wa 2014 mucii wa Glasgow, Akenya mayukirie ngoga cia thahabu na fedha ihenya-ini riri, mutengeri Elijah Manangoi agikio nja wa mbitika ici ikerekeni ria semi-final kumana na nguraro ya hamstring. Hĩndĩ ĩyo Akenya ni maandikithirie maumirira mega ikereka-ini ria 10 ria mwanya ma thabari ya Daegu Marathon kuria mwena wa rume mutengeri Ibrahim Kiptum aandikithirie uhotani akioya muigano wa mathaa 2 na ndagika 6 aumitwo thutha ni Evans Koril nake Peter Some aiganira na namba 3. Mwena wa Nyarari Janet Rono ayukia uhotani akioya muigana wa mathaa 2 na ndagika 28 nake Pamela Rotich aiganira na namba 3 manyamaya magitafanio o mwaka bururi-ini wa South Korea. Girifotera Kameme TV Haroini, Daegu mwihaki wa Daegu.